tun ruma chuan Kumina FIFA World Cup voisom ni pathumna USA Mexico le Canada ina anin thlen trom tura ramin el tur somli pariat ta chungchang kan soidona Kumina hian match za pali lai khel turani awangin FIFA World Cup om to zonga match khel tamna ber turania heng match za pali te hi khosang som paruka an khel dona USA a khosom pakhata an khelanga Mexico a khothuma an khel don boka Canada a khohnia an khel don bok an khelna tur mun le stadium te hi chu video kan ti chhuat wa khan kan soilan kha chu wangin soinon talo maila tuntuma hian FIFA ranking a an din mun mek te po kan soitel dona an ranking big hi chu he thu bo sai laia FIFA official website a live update ang thlap ani ti hreta ila World Cup anin pet kai tira an ranking ang kha then khat hi chu ani ta lo dewa he video kan bua sai laia ranking update ber kan mangti kan shedon nia ranking hi nakina alache son thei ti te po kan hriatel atha ome chuba ka chuan ramin el tur zong somli pariat te hi World Cup an khel to zate World Cup a an thlen san ber tum te po kan soitel don boka general knowledge GK lamboi puitan phei chuan atangkai thei view ome chutiang te chu tungtum kan video hi chuan akeng telna sadona ni Kumin FIFA World Cup a hian ramin el tur hi somli pariat kan ti kha heng ram somli pariat te hi group khata ram pali zel khung khomin group Hrang som pahnia an thena heng group som pahnia ram pali om te hi an mani group bila theu hian voi khat theu anin ma chonanga chuta voi khat theu anin ma chonna match thum theu an khela tang chuan tebula asang berle adot tu pakhatna le pahnina a mor bok ten round of 32 an lu tanga tebula pathumna zinga group Hrang som pahni atang hian ati tha Zual pariate round of 32 an lu don boka ti chuan group tebula among pha om ram som pahni te baka pathumna zinga ati che Zual ram pali te an vain ram som parukin group stage paltlang lovin group stage atangin an thladon ani hemi hreran hian group Hrang te hi ngai thlata ila ti chuan kan ngai thlak pain tu te hinge group stage paltlanganga tu te hinge group stage paltlang lo tura din mun che Zual ti te po engemaw chen hi chu kan lo hisap thiam Zual mai theye engpo ni sela group A atang hian soitan ta ila group A a hian Mexico South Africa South Korea le Czech Republic ten oma anjinga hian Mexico hian World Cup khelngun berin voisom pasari World Cup an khel towa an thlen san ber tum chu kum sangkha zakwa somsari le sangkha zakwa somriat paruk World Cup ate khan ni in quarter final an thlengani he group atang hian South Korea hi World Cup khelngun ber do tu ni in voisom pakhat an khel towa South Korea hi an thlen san ber tum chu Japan nena FIFA World Cup an thlen dun tum kum sang ni pahni khani in khami kum khan palina an ni Czech Republic hian FIFA World Cup voi kwa khel to in an thlen san ber tumin final an luta sangkha zakwa somthum pali le sangkha zakwa somruk pahnia te khan ni in ti chuan South Africa hi World Cup a voi thum chau lain lan ni in heng voi thum anin lan to na hian group stage atangin an tla zara group stage an la paltlang ai lovani ti chuan group A a hian Mexico le South Africa te hi in machon ma saber tur ni in Mexico City Stadium anin machon dona Kumin FIFA World Cup a match ma saber opening match khel turan niya ningani zana hian zanlai pel dar som pani le chanvea anin machon tan dona ni ti chuan South Korea le Czech Republic te anin machon ve le bokanga hemi hnu hian Czech Republic le South Africa in machonin Mexico le South Korea anin machon le anga ti chuan group round hnung bera Czech Republic le Mexico in machonin South Africa le South Korea te anin machon don bokani group A a hi chuan thafal soitur anom loti theiania Mexico South Africa South Korea le Czech Republic te anom awangin engram tan po hian hupur om lutuk anom big loti thei ania in khel tok hlom le tura ngai ni bokin he group atanga knockout round lu tur hi hria thiam po an har nek maya an pali zinga hian South Africa hi chu table mong an luamayang ati aul som ta deuh hleka achan chu an Sulhnu te an football level din munte ngai tuain Mexico South Korea le Czech Republic te hnuaya hian anom mai arin omani ma se voi khatlek po an chakani chuan knockout round lu an tan abese om Zual theidona chu wangin group A hi chuan handa san filor tur hi anom lo ati thei ome FIFA ranking a sompalina atanga somrukna china om ramte annia anjinga hian ranking a sangber chu Mexico hi ni in FIFA ranking a sompalina annia South Korea hian totin somni pangana annia
Czech Republic hian dot lein somthum pakwana an ni a South Africa hi an niam fal ta deuh hleka FIFA ranking a hian somrukna an ni Group B a kaita ila Group B a hian Canada Bosnia and Herzegovina Qatar le Switzerland ten oma anjinga hian Switzerland hian World Cup khel ngun berin voi som pahnih te mewan khel towa an thlen san ber tum chu sangkhajakwa somthum pali sangkhajakwa somthum pariat le sangkhajakwa somnga pali World Cup hun masalama te khan niin khang tum thuma khan quarter final an lut ani Canada hian voi ni khel to in group stage an la pal tlang ngai lo thunga Bosnia and Herzegovina le Qatar te hian voi khat ve ve World Cup an khel towa Bosnia and Herzegovina hian sangni sompali khan khelin group stage an pal tlang zo lova Qatar hian sangni somni pahni World Cup kha an khela kha World Cup an khel chan po kha qualifier atanga anin petlin wang ni lovin in elna thleng tu an ni wang zoka khel an ni chu wangin Qatar tan phei hi chuan Kumina World Cup hi qualifier pa ngai pal tlang ngei chunga World Cup khel tura anin pet kai masak berani awangin antan a hlut dan adang hle ome engpo ni sela group B atang hi chuan Switzerland hian World Cup an khel tam fala Canada in voi ni an khel ve ti lo chu ramdang pahnih hian voi khat ve ve chau an la khela Switzerland chau hi group stage patlang to om chun ni bokin ramdang pathum hi chuan group stage an la patlang ngai mi alova tu hnaya footballa an din munte po clear tel ta ila heng zong zong kan thlir chuan Switzerland hi knockout round lut ngei tura an ngai thei ome ramdang pathum te ero hi chu rin thiam an har safu maya Canada po hi Alfonso Davis te nei ve bok ma sela an thleng sang kherangem group round hi an paltlang kherangem ti achiang lova ma se an ni pathum atang hian group round paltlang tur hi chu anam don ti achiang renga chu wangin an ni ram pathum zinga hian kum ina FIFA World Cup knockout stage lut anom ngei do na hetiang ani ta ka wang hian group stage la paltlang ngai mi lo kum ina group stage paltlang ta record thar neya an la thlen pha ngai lo thleng ta soitur anom don ta ani engpo ni sela group B hian an match masaber hi June ni som pahnih zan lai pel dar som pahnih le chan vea an khel tran do na Canada le Bosnia and Herzegovina anin ma chona nga ti chuan June ni som pathum jing da ruk le chan vea Qatar le Switzerland te anin ma chon don bokani an ni ram pali jinga hian ranking a sang ber hi Switzerland an nia som pakwana an nia asang ber do tu chu Canada ni in ranking a som thum na an nia Qatar hi FIFA ranking a som nga pasari na ni mekin Bosnia and Herzegovina hi FIFA ranking a somruk palina an nia ranking a hian som pakwana atanga somruk palina china omramte an ni Group C soivele ta ila Group C a hian FIFA World Cup khelto zongzonga khelkim vek om chun inlan vek om chun Brazil an oma Brazil ba ka hian Morocco Haiti le Scotland te anom pokani Brazil hi kan soitak angin World Cup khelto zongzong la khelkim vek om chun an nia FIFA World Cup hi voi somni pani an khelto voi nga an champion towa sangkhajakwa somnga pariat sangkhajakwa somruk pani sangkhajakwa somsari sangkhajakwa somkwa pali le sangni pahnia te khan an championa ma se Ronaldo Nazario hun lai sangni pahnia an champion nu khan tun thlengin an champion le tamia lavani Scotland hian World Cup voi riat an khel towa ma se group stage an la paltlang ngai mi lova Morocco hian World Cup voi ruk an khel towa an thlen san ber tum chu sangni somni pani World Cup khanin palina an ni Haiti hian World Cup hi voi khat an lo khel ve towa kum sangkhajakwa somsari palia khan niin group stage an paltlang zo lo thunga chutiang chu heng ram pali din mun hi niin anjinga hian Brazil hi chuan knockout round an lu mai arin oma Morocco le Scotland te po hi knockout round lu tura anin elnat le arin omboka an pahnia hian Morocco hi atam jok chuan kanda sang jok ome Haiti big hi chu table monga om tura ngai an nia ani hi he group a hian point box tura ngai po an nia ma se voi khat an chak ve hlawani vai chuan an din mun a thakok thei don ani engpo ni sela heng ram pali jinga hian Brazil le Morocco hi FIFA ranking a an sang zuala Brazil hi parukna ni mekin Morocco hi pasarina an ni meka Scotland hi somli panina niin Haiti phei hi chu somriat pathum na dai an nia chu wangin group C atang hi chuan Brazil le Morocco te hi tebula pakhanna le panina an ni rinna alian leya Scotland le Haiti te hi tebula pathumna le palina an ni mai te po arin omani Group C hian an match masaber hi June ni som pali pathian nia jingdar thum le chan vea an khel tran do na
Brazil le Morocco anin machonanga tichuan hemi tuk jingda ruk le chanveya Haiti le Scotland te anin machon don bok Group D a kaita ila Group D a hian USA Paraguay Australia le Turkey te an oma anjinga hian USA hian World Cup khel ngun berin voisom pakhat lai an khel towa an thlen san ber tum chu kum sa khazakwa somthum World Cup a khan ni in pathumna anni Paraguay hian World Cup voi riat an khel towa an thlen san ber chu sangni som World Cup South Africa a nei tum khan ni in quarter final an thleng Australia hian World Cup voi ruk an khel ve towa an thlen san ber tumin run of 16 an thlenga chu sangni paruk Italy champion tum le sangni somni pani Argentina champion tuma te khan ani Turkey hian World Cup voi ni an khel ve towa an thlen san ber chu sangni pani World Cup South Korea le Japan ina anin thlen trom tum khani in khami tum khan pathumna anni anjinga hian FIFA rankinga sang ber chu USA hi ni in som pasarina anniya Turkey hi asang ber datu ni in somni panina anniya Australia hi somni pasarina ni in Paraguay hi somlina anni hian an match masaber hi June ni som pathum jingda ruk le chanveya an khel dona heta hian USA le Paraguay anin machonanga tichuan Australia le Turkey te hian June ni som pali pathian nia tuk thuan ei kham dar ko le achanveya an match masaber an khel ve thung don ani Group D atang hian handa san filor tur hriathiam an harsa a Turkey hi anda san deuh hlek theinarin oma ma se ranking a chuan Turkey a in USA hi an sang jok boxia Paraguay le Australia te po hi he group atang hi chuan beise nei sangam tur an ni ve boka hetiang ram an ni awang hian an ni pali atang hian tu hian nge knockout round lu tangti hi rin thiam ala har fu maya anin khel tok hlom hle in arin oma chu wangin engemoti zong takin he group hi chu angai nom thei phian mai theiye Group E a kaita ila Group E a hian Germany Curacao Ivory Coast le Ecuador te an oma anjinga hian Germany hian World Cup khel ngun berin voi somni lai an khel tling towa voi li champion to an ni bok Germany hi sangkhazakwa somnga pali sangkhazakwa somsari pali sangkhazakwa somkwa le sangni sompali ate an championa heng an championa hun masa pathum sangkhazakwa somnga pali sangkhazakwa somsari pali le sangkhazakwa somkwa te hi chuan West Germany anina angkhan an championa sangni sompali a hian tuna anom dan angin Germany ang top hian an championa ma se West Germany ti anni lai tenen khan an history a rin luvek ania wangin Germany hi World Cup a voili champion towa chiar anni Ecuador hian World Cup voili an khel ve to boka an thlen san ber chu sangni paruk World Cup run of 16 an thlen tum khani in Ivory Coast hian World Cup voi thum an khel towa ma se group stage an la paltlang ngai mi alawa Didier Drogba hun lai po khan group stage an paltlang ngai lawani Curacao hi chuan World Cup an la khel ngai lo hrim chu wangin kumin hi World Cup an khel ma sakber na tur an debut tournament turani anjinga hian Germany hi kanda sangber lomin arin oma FIFA ranking a po asang ber ni in somna annia adot tu chu South America ram Ecuador hi ni in ranking a somni pathumna annia Ivory Coast hi somthum pathumna ni bokin Curacao hi somriat pahni na dai annia anni hi he group a hi chuan point box tura ngai ni in table monga om ngei tura ngai annia group stage paltlang zolo tura ngai anni Germany hi group stage paltlang tura ngai anni pialama group leader ni ngei tura ngai annia anni hnuaya hian Ivory Coast le Ecuador a hian tu zonge omang ti hi rin thiam a harsa a Ivory Coast tan hian an ram chanchina World Cup a group stage an paltlang masak ber tong turin remchang ain hong thaviawa ngai ani Group E hi chuan an match masaber hi June ni sompali pathian ni zandar som le chanvea an khel tran dona hemi huna hian Germany in Curacao hi an machon dona ti chuan June ni sompanga thotran nia jing darli le achanvea Ivory Coast le Ecuador ten an match masaber an khel don bokani Group F soivele ta ila Group F a hian Netherlands Japan Sweden le Tunisia ten oma anni hi World Cup khel vek to ram anni anjinga hian Sweden hian World Cup khel ngun berin voi som pahni temeu an khel towa an thlen sanber tum chu sangkhazakwa somnga pariat World Cup a khan ni in final anin pet kaya ma se an champion zota lavani Netherlands hian World Cup voi som pakhat an khel ve to boka an thlen sanber tum chu sangkhazakwa somsari pali sangkhazakwa somsari pariat le sangni som World Cup a te khan ni in heng World Cup tum thuma te hian final anin pet kai veka
ma se atlom zoka tangfai vekin Netherlands World Cup la champion mi lo ramzinga final in pet kai ngun ber an ni tichuan Japan hian World Cup hi voisari khelve to bokin an thlen san ber tumin round of 16 an thlenga sangni sangni som pariat le sangni som ni pani World Cup ate khan ani Tunisia hian World Cup hi voiruk an khelve towa ma se group stage an la pal tlangai mi lo tuna hian FIFA ranking a Netherlands an sang bera pariat na ni in adot tu chu Japan hi an nia som pariat na an nia Sweden hi ranking a somthum pariat na ni in Tunisia hi somli parukna an ni anzinga hian Netherlands hi an da san thei bera group leader ningei tura ngai po an nia Sweden hian player langsar an nei nuala abikin tlar malama pheichuan Victor Gyökeres le Alexander Isak te po an neia ma se an ni hi qualifier pa ngai atanga in petling zolo ni in Nations League be chanin vanei taka World Cup khel tura in petling ta sham an nia chu wangin da san an harfu maya tu hnaya Japan mason dan ngai tu pheichuan tamtak chuan Sweden a in Japan hi kan da sang jok mai theye chu tiang chu an din mun ania Tunisia big chu group a hian point box tura ngai ni in table monga om ngai tura ngai po an ni Group F hian an match masaber hi June ni sompali pathian ni zana zanlai pel dar khat le chanvea an khel tran dona Netherlands le Japan anin machon ngal don tichuan Sweden le Tunisia te hian an group match masaber hi June ni sompanga thotran ni zinga darsari le chanvea an khel thung don ani Group G soive le ta ila Group G a hian Belgium Egypt Iran le New Zealand ten oma anni rampali hi World Cup khel to vek ni bokin anjinga hian Belgium hian World Cup an khel tam fala voisom pali te meu khel to in an thlen san ber chu an golden generation hun lai sangni som pariat World Cup khani in pathum na anni Iran hian World Cup voiruk an khel ve to boka ma se group stage an lapal tlangai mi alova Egypt hian World Cup voithum an khel ve to boka ma se group stage an lapal tlangai lova hun masalam sangkha zakwa somthum pali World Cup a khan in lanin khati lai khan group stage ni lovin first round ang Zawng in an thena first round paltlang zo lovin an tla ani New Zealand hian World Cup hi voi ni khel ve to in group stage an la paltlang ngai lo tichuan group G a rampali omotang hian Belgium chau hi group stage paltlang to om chun an nia Egypt Iran le New Zealand te hi group stage la paltlang ngai mi lawan nia anjinga hian ram pakhat emo ram pahni emo hian group stage hi an paltlang don ti achianga chu wangin heng ram pathum FIFA World Cup a group stage la paltlang ngai mi lo te atang hian avoi khatna na group stage an paltlang kumina hian kan mudon ani group G a rampali oma hian ranking a sang ber chu Belgium hi ni in pakwana an nia adot tu chu Iran hi ni in FIFA ranking a somni na an nia Egypt hi FIFA ranking a somni pakwana ni in OFC atanga in petling om chu New Zealand hi FIFA ranking a somriat pangana an ni anjinga hian Belgium hi da san thei ber an nia knockout round lut ngei tura ngai po ni in Egypt in nge Iran hian an hnung zuyang ti hi ngai tuana lua tu pakhat chu ani boka he group atang hian pathum na chinin knockout round an lut don ani chuan Belgium Egypt le Iran te hian an lu mai te po abe sei om hlea ma se New Zealand hi an khel fu tum chuan khel har satak an ni ve thina Egypt le Iran tan po hian har sat na siam ve thei tu an ni awangin New Zealand zok po hi knockout round an lut thut theya chu wangin Belgium ti lo ram dang pathum hi chu be sei dan tur chin po hriat thiam a har fu mai Egypt hian sala la chhor thei don ma sela sala hian awang lai apel to boxia Iran le New Zealand a hian top player tia soitur anom mi lo boka chu tiang chu heng ram din mun hi ani awangin anin khel tok le tura te po ngai ta phot mai la kan ngai sual lo mai theye engpo ni sela group G hian an match masaber hi juni som panga thotani zana zanlai pel dar som pani le chanvea an khel tran dona Belgium le Egypt anin machon don Kevin De Bruyne le Mohamed Salah te po anin machon don ti na ani chu tichuan juni som paruk thole ni jing daruk le chanvea Iran le New Zealand ten an match masaber an khel don bokani Group H cha kai vele ta ila Group H cha hian Spain Cape Verde Saudi Arabia le Uruguay ten oma anjinga hian Spain hian World Cup khel ngun berin voisom paruk te meu an khel towa an thlen san ber chu sangnei som World Cup South Africa a nei tum khan ni in khami tum khan an championa an golden generation a an player thapui pui te khan champion no moi an choi pui ani kha
kha ba kha Spain hi FIFA World Cup an la champion ngai mi lawa voi khat chawan la champion Uruguay hi World Cup voi som pali khel to an nia World Cup ma saber kum sang kha zakwa som thuma khel kha anrama khel ni in an champion boka ti chuan sang kha zakwa som nga World Cup an champion le boka Uruguay hi World Cup a champion no moi voi ni choi to an ni Saudi Arabia hian World Cup voi ruk an khel towa an thlen san ber chu sang kha zakwa som ko pali World Cup khani in run of 16 an thleng Cape Verde hi chu World Cup a line lan ngai mi lo ni in Kumina World Cup hi an khel ma sak ber tu rani he group A cha hian world champion lo ni to hi rampan ni an oma champion no moi an choi to za thi bel khomin voithum atling boka chu wangin World Cup a champion omzia ria rampan ni na an op ani awang hian ngai ven po a lo ang reng phiana tundin hmuna Spain hi FIFA ranking a sang ber ni in pahni na an nia Uruguay hi asang ber da tu ni in som parukna an nia Saudi Arabia hian totin somruk pakhat na dai an ni thunga Cape Verde hi somruk pasarina an ni bok Group A chen an match masaber hi Juni som panga thotani zandar kwale achan vea an khel dona Spain le Cape Verde anin machonanga tichuan Juni som paruk thole ni jingdar thum le achan vea Saudi Arabia le Uruguay ten an group match masaber an khel don bokani Group A cha hi chuan Spain hi group leader tura ngai an nia Uruguay hi grupa pahni na ni tura ngai an nia Saudi Arabia hi pathumna an ni arin om boka Cape Verde hi point box tura ngai ni in tebula amonga om ngei tura ngai po an ni engpo ni sela Spain hian player an nei thajia chukan hria anga Uruguay po hian Real Madrid player poimo Federico Valverde te Barcelona player poimo Ronald Araujo te po an nei ve thova Liverpool player thin Darwin Núñez te po kha an neya chu wangin Uruguay hi an khelfu chhoviau phei chuan group leader an ni lawang ti po soi thei ani bik lova he group atang hi chuan Spain ina an elpui lian ber tura ngai chu Uruguay hi an ni Group I soi vele ta ila Group I a hian France Senegal Iraq le Norway ten oma anjinga hian France hian World Cup khel ngun berin voisom paruk an khel towa an ni hi voi ni an champion towa sangkha zakwa somko pariata Zidane hova champion in sangni som pariata Mbappe hawin an champion lea Kumina hian Mbappe ho bokin an thok chuak lea champion be se san ramji ngami an ni Africa a football thiam ramji ngami Senegal hian World Cup voithum an khel to boka an thlen san ber chu sangni pani World Cup khani in quarter final an thlenga Norway hian World Cup voithum khel to bokin an thlen san ber chu sangkha zakwa somko pariata run of 16 an thlen kha ani Norway hian Martin Odegaard te Alexander Sørloth te Erling Haaland te an neya an thatlai tak niin player langsar tak tak an gol fur maya FIFA World Cup qualifier a po khan Italy chunga omin qualifier te bula pakhatna ni chunga in petling ngat an niya qualifier a tlomi lo ramji ngami an ni chu wangin Norway hi machon olsam an ni lawang ti arin ngama Erling Haaland apian hnuin Norway hian World Cup an khel masak ber turania World Cup khel khat le ma sela Kumina hian to khirber pol ni thei tura ngai niin an thleng sang ta fu ani po in amakran lawang achan chu qualifier an che dan te ngai tuain ram langsar tak tak te an machona an result te po ngai tua telta ila Norway hi thleng sang thei tura theina nei sang team zingami an ni engpo ni sela he grupa hian FIFA ranking a sang ber chu France ni in ranking a pathumna an niya Senegal hi sompanga na ni in Norway hi somthum pakhat na an niya Iraq hi somnga parukna an ni hian group round masaber hi June ni som paruk zan lai pel dar som pahni le chanvea an khel dona France le Senegal anin machonang tichuan Iraq le Norway te hian June ni som pasari jing dar thum le chanvea an match masaber an khel don bokani Group I a hian France hi group leader ni ngei tura ngai an niya ma se Senegal le Norway te hi elfe tham an tling dona Iraq hi chu te bula among pha lua tura ngai an ni Group J a kai le ta ila Group J a hian champion lai Argentina an oma Algeria Australia Jordan te om tel bokin anjinga hian champion lai Argentina hi World Cup khel ngun beran niya voisom pariat te meu an khel tling towa voithum an champion to bok sangkha zakwa somsari pariata Mario Kempes hawin an championa sangkha zakwa somriat paruka Diego Maradona hawa championin sangni somni pahnia Lionel Messi hawin an championa Kumina hian an team captain chu sangni somni pahnia champion puitu Lionel Messi bok khaniin Messi hawin Kumina hian an thok chuak le don ani
Austria hian World Cup voisari an khel ve to boka an thlen sanber chu sangkhazakwa somnga pali World Cup a khan ni in pathumna an nia Algeria hian World Cup hi voili khel ve to in an thlen sanber chu sangni sompali World Cup round of 16 an thlen tum kha ani Jordan hi chon World Cup an la khel ngai mi lova Kumina hian World Cup an khel ma sakber an tong don Group J hian an match ma saber hi June ni som pasari jingda rugle chanvea an khel dona Argentina le Algeria anin ma chonanga ani pani in khel zo lima darkwa le achanvea Australia Jordan te anin ma chonve le don bokani Group J a rampali omjinga hian rankinga sangber chu Argentina hi an nia Argentina hi FIFA rankinga pakhatna ani meka Grupa anom puizinga hian Austria hi sangber tu niin FIFA rankinga somni palina an nia Algeria hi somni Hriatna niin debut tournament khel tur Jordan hi rankinga somruk pathumna an ni Group J a hian Argentina hi tebula achung berlua tura beisei an nia Group leader ningei tura ngai niin Algeria le Austria atang hian grupa pani na tur anti chian beisei ania Jordan hi grupa hian among pha lua tu tura ngai an ni Group K a hian Portugal, DR Congo, Uzbekistan le Colombia ten oma anjinga hian Portugal hian World Cup khelngun berin voi riat an khel towa kumsang khazakwa somruk parukha an thlen sanber tum niin pathumna an ni tuna an team captain Cristiano Ronaldo hawa an thlen sanber tum chu sangni paruk World Cup Italy champion tum kha nia khami tum khan semi-final an paltlang zawlova pathumna zonna mecha tlom zuin palina ni chungin in elna an mangtha ani Colombia hian World Cup hi voi ruk khel to bokin an thlen sanber chu sangni sompali kha ania quarter final an thleng DR Congo hian kumsang khazakwa somsari pali khan World Cup an lo khel towa ma se group stage an paltlang zawlova Uzbekistan hi chu World Cup la khel ngai mi lo ramjinga mi ni in Kumina debut tournament khel tur jinga an tela chu wangin Uzbekistan hi chu World Cup a hian mel thar inlan tur jinga mi an ni Group K hian an match ma saber hi June ni som pasari ni lai ni jana dar som le chanvea an khel tan dona Portugal le DR Congo anin ma chon don tichuan Uzbekistan le Colombia hian June ni som pariat jing dar sari le chanvea an match ma saber an khel ve thung don ani Group K a hi chuan Portugal hi da sanber an ni lo thei lova player po nei tha champion ngei tum ram an nia group leader ni chung ngeya group round an khar be sei ani Colombia South American ram hi panina an ni mai ngem o tin ril ruwa chuana om dewa DR Congo le Uzbekistan te hi chu Colombia level a po hian kan la da chia lo mai theya ma se World Cup president anang dona Colombia tan po hian DR Congo le Uzbekistan te hi harsan na lian siam theitu ani ve dona wangin film khur taka an ma chon atul dona he group a hian DR Congo hi tebul mong lua tura ngai an nia Colombia le Uzbekistan te hi pani na ni in chuwa in elna ber tura be seite an ni he group a hian Portugal hi rankinga sangber ni in FIFA rankinga pangana an nia Colombia hi som pathumna ni in DR Congo hi somli pangana an nia Uzbekistan hi somngana an ni FIFA ranking atanga te phechuan DR Congo le Uzbekistan te hi anin eltok view tura angai theya Portugal le Colombia hi an level asang deuh leka po angai thei ome engpo ni sela Portugal hi chu group run paltlang tur chiangsa loda ta ila kan sei swal lo tura po be sei ta ila Colombia po hian group round an paltlang ngei a be sei oma DR Congo le Uzbekistan tan chuan he group atang hian te bula pathumna in knockout round an lu tani ngot lo chuan knockout round lu be seina a cheviau ome engpo ni sela group som panina group ela kaita ila group nanung bera hian England Croatia Ghana le Panama ten oma anjinga hian England hi World Cup khelngun bernin voisom paruk an khel towa kumsang khazakwa somruk paruka khan an champion to bok Croatia hian World Cup voiruk an khel to boka an thlen sanber chu sangni sompariat World Cup final ani pet kai tum khania khamitum final khan France laka an tlomani Ghana hian World Cup voili an khel towa an thlen sanber chu sangni som World Cup khanin quarter final an thlenga Panama hian World Cup hi voi khat lo khel ve to bokin sangni sompariat khan anin lana khamitum khan group stage atangin an tla ani he grupa omtea hian FIFA rankinga sangber chu England niin rankinga palina an nia Croatia hi som pakhat na niin Panama hi somthum palina an nia Ghana hi somsari pathum na dai an ni
Group L hian an match masaber hi June ni som pasari nilai ni zan lai pel dar khat le chanvea an khel tan do na England le Croatia anin machonanga anni ba ka hian Ghana le Panama hian June ni som paria jingdali le achanvea an match masaber an khel don bokani Group L a hian England hi beisei sanber an nia group leader ni ngei tura ngai po an nia group leader an ni lo point panhina atal chuan group round hi an khar arin omani he group a hian England le Croatia hi a thaber ti thei niin in elna ber tura ngai po an nia anni pahnih atang hian te bula pakhat na le pahnihna an ti chian ngei po a beisei om Ghana hi an thaphian boka fuat an nei boka wangin US kholum taka in khel tura hian Europe ramte a hian an bei thei nek mai theia chumi chu an hmang tangkai thei ni nga chuan England le Croatia tan po hian har san na siam thei tu an ni dona chu ba ka chuan te bula asang pahnih china an tel lawang ti po soilok thei ani bik lawani an zinga mi Panama hi chu group a hian point box tura ngai an nia table mong lua tura beisei an ni engpo ni sela tuntuma hian group hranga om ram hrang te kan soikai ania World Cup an khel to zate World Cup a an thlen sanber tumte po kan soi ania tin group a beisei om Zual te point box tura ngai te po kan soikai te lania Zawng le kim changzokin soizui zel te po chak om view ma sela tuntuma tan chuan du tok ta photila nakina anin khel do na te anin khel zola ma te atla chopin an ram behbawm thil te hi chu kan soikai zel don nia ole khatichin kha tuntuma kan soi zaw theina chu nivele photro se